أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude allah o bajjo seniɗo wowɗo mo ronkata wiyeteɗo allah, tawata mo mara tokora, o mo yeggitata, o waɗayɗo kala ko faala, sanga mo o faala, eno o faalira, emo o faalana e yeru embere ko faala kon. Hiɗen yetta o allahjo bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata moƴƴo, mo suuɗotoɗa yeddamo o surrama, yeddamo duuɓi toroɗamo yaafuye o yaafuma, fi a yeddimo hatta o arsikama, fi a yettimo hatta o dandama, fi a yettimo hatta o surrama, fi a yettimo hatta o okkoranoma kadi, fi a yeddimo hatta o sellinama kadi. Ko ɗo wiyete allah laysa kamithlihi shay, wallahi sifa allah ala. ɓawo ɗum ɗo juulen e ɓurnaɗo tagefo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, yewtuɗo e makuji makko, wonde maɓɓe weltotako, ɓernde maɓɓe walotako, fodde goto e mofte maɓɓe ɗen hinoka nder yiide jahannama. O yewtuɗo e hadiseji makko, ɓe maki alayhi salatu wassalam, si tawino on waɗatano bakkatuji, allah ittayno on, o adda woɓɓe waɗayɓe bakkatuji, ɓe tuuba ɓe ruttoka allah, allah jaɓana ɓe. E nder ɓe allah yiɗi ɓen hino tawa e maɓɓe ɓen bonnayɓe ha gayna yilta tuubo ko ruttoka allah, ɓe anda ɓe bonni ɓe ruttoka makko kadi o jaɓana ɓe tuuboɓe. Ko ɗum allah yini inna allaha yuhibbu tawwabin, allah no yiɗi ɓen ɗuuɗay ɓe hebbinayɓe tuubugo ruttoka makko. Yo allah waɗu en ɓen tuubo ɓe ruttoka makko, torɗen mo kadi yo jaɓan en kadi. Yo allah dandu en maygol tuubari, yo allah dandu en kadi tuubude kadi ronke jaɓanede. Allah men torike ma dandu men koko wiyete ngalu bewnaygu, allah men torike ma kadi dandu men koko wiyete basal wirtaygal. ɓawon ƴettude o muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ko allah tagi kon fo fuɗɗori ben makko alayhi salam, o inni ko muhammadu o ɗo ɓuranilan, son heɓay pewal ngal ko be iwtiren ɓaawo o ɗo, intuti uhu tahtadu, si on ɗoftike mo haray on feewi, mafhumo nder ton sen ɗoftaki mo haray en wawata feewude. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allah mi torike ma fewun men, waɗa men kadi sabu ɓen feewirayɓe sabu amen. Fewnira men, wona kadi woɓɓe kadi ɓe feewira sabu amen. Wala taj'alna dallina mudillin, Allah mi torike ma wata waɗu men majjuɓe majjinayɓe, ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗo ɗen du'ano ɓeygure makko sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɗi gayi salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in, ɓe darinoɓe acciti gurdam weluɗam, ɓe darinoɓe yeggiti fi jawdi, ɓe jarinoɓe yeggiti weli foti, ɓe darinoɓe acciti ɓeygure muɗum, yarli ɓeygureji muɗum, muññi jawle muɗum, muññi yarli itti wonkiji muɗum e jawle muɗum e ɓeygureji muɗum, fino ka dina l'islam wawata sakitorde, dina laaɓuka, selluka, tabituka, wonka kanka allah. Allah inni inna dina inda allahi l'islam. Awadai kamen aduna ga o adda gago ko ɗo woni enen o, amma non ka makko ton dinaji ɗiɗi ala ton, ko woni to woko ko wiyete l'islam. Inna dina tabitide no dina kan, selluka kan, jaɓeteka kan, ka allah andi kan, wonka ka makko kan, ko al islam, ko dina l'islam pet. Kala yaadudo ton e goɗɗum hara hina l'islamu ko kanko andi ko hombo yoɓoytamo.
lakara noon patron ɓe ɗiɗo ala ton patron on ton ko goto pet ko o wiyeteɗo Allah so jaɓanima ko arduɗa e muɗum ko haray amali so jaɓanarima ɗum ɗon haray anaji wal iyas billahi yo Allah on dandu en ɓawɗum ɗon musidɓe julɓe tedduɓe komi falete andintinde hoore am ka takko futorohum ɗo e noddineɗe ko toɓɓere wotere musidɓe julɓe tedduɓe ko tawata hande sonji en fof ɗum ko fi ko wiyete kon arsike la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin likulli gadin rizqun min allahi waridu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun koko wiyete arsike ta hulu arsike ta hulu ɗum si a heɓay musidɓe julɓe tedduɓe miijito ɗen moƴƴa sa miijitike moƴƴa wallay a mapotako fi arsike ko mapotoɗa est ce que wonɗoma e arsikude on hiɗa yettude ɗinemaji ko woni e mer ma ko ɗum hanude mapade kono wallahi arsike on wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun arsike koye juuɗe Allah woni wona wakkilare woni ko okkata ko yeɗede si wona ɗum ala wakkiliɗo ɓuri jasayɗo katkare ma ko loyru si goɗɗo ari wona Konakiri telen ka amen ɗa Daru Salami ɗon goɗɗo innama yo waɗɗon katkare ɗon hara ko 4x4 métres de longueur pet nde ɗum no heɓo on tawa e wakkilare waɗi o ko wakkiliɗo kono na wakkilare woni ko okkata ko yeɗede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko ɓe maaki Allah daali noon wa fi samai kaka kammuga woni rizqukum arsike moɗon on wa ma tu'adun e kala konko foɗa ɗon koye juuɗe makko kanko Allah woni o tippinira eno faalira wo e yiru ko o faala wo e konko o faala emo o faalana on e sa'i mo o faala on e yiru embere ko o faala kon kadi hay goto ala landitotoɗo mo hay e goto ala landitotoɗo subhanahu wa ta'ala o inni honɗum ka deftere makko onon ko o landiteteɓe kanko non wona goto landotako mo wala yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun kanko o landatake ko wona e wadde kon sendoje gono ton Allah no senda si tawi ko bani adama sendirno non en innayno ɗo sendore nden fe waari kono ko o wiyete Allah ko fa'alun ko huwayɗo lima yuridu kala ko faala musidɓe julɓe tedduɓe kala ka Allah waɗuma yondinorɗo yetta Allah a anda ko fi honɗum woni ko waɗanma ɗon woɓɓe wullanayi jawdi no gasa hara si ɓe heɓino jawdi nin ko ni natoyanoɓe yiite jahannama woɓɓe wullanayi laamu no gasa hara si ɓe hendinoke ɓe toñayno jiyaɓe Allah ɓen ɓe toñayno laamateri maɓɓe ni hara ko wonta sabu nadoyi ɓe yiite jahannama firawna ko laamu makko ngun nadoyimo qaruna ko jawdi makko ni woni ko ukkoyimo ka nder yiite e ɗi gissaji ɗi nanto wiyeteɗo bal ama si inde nden selliri noon ko gandal makko ngal nadoyimo ka yiite jahannama Walid ibn al-Mughira en ko jawdi makko nin ɓeɗo ɓe bewno sabu ɓe heɓi jawdi wallahi jawdi bewnayi laamu bewnayi ngalu bewnayi si goɗɗo heɓi kadi gandal heɓi jaahu waɗi teddungal si o wattanari hakkille o beway ko ɗum subhanahu wa ta'ala on daali kalla ko haqiqa innal insana tabitiɗe no neɗɗanke on la yatgha mi wondi ko bewayɗo tampuɗo no bewa la maɗo no bewa la miskin no bewa la majjuɗo no bewa la kalla innal insana la yatgha mi wondi ko bewayɗo honde tuma joomi amen an ra'ahu staghna si o yi'i hoore makko ko o alɗuɗo so yi'i o woni patron o alɗi o waɗay ko o faala o sikki o waɗay ko o faala ko on say non o bewata jawdi bewnayi laamu a andi neɗɗo wo kadi nyande o laami a andi goɗɗo wo kadi nyande o mari piiji goo hino wowle ka on tigi mara nyande o heɓoy hinadin o wowlata no woodi yunoɓe Allah si a hokki men la in ataytana salihan lana saddaqanna wa nakunanna min ash-shakirin woni sa hokki men ɓiɗɗo moƴƴo men ittay sadaka men toroma men yettama kadi men wona kadi yiyaɓe ɓe moƴƴuɓe lamma atahuma saliha ja'ala lahu honnu
ɓayeyi Allah jonni ɓe hannde ka ɓe yeggidi few ɓe waɗanimo kafidoɗo ayiye goɗɗo ɗo si ɓeygu makko ɗo ko sowiɗo mo toro Allah yo Allah tippinmo e jam ñande on tippi e jam ko nde ñande fuɗɗoto sirkalngol Allah ko falɗe yewtude musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina wata mapo fi arsike ma wallahi summa wallahi goto e men wawa maygol hara arsike makko no lutti la tarhabanna alfaqra ma ishtafi li ghadin ta huɗuko ko wiyete basal fodde hiɗa wori li kulli ghadin rizqun min allahi warid ñande be ñande arsike hum makun kun aray ko so tawi kun ɗuuɗi ma kun fanɗi si kun haaɗi ma si kun lammi ma si kun rijji ma si kun welima ma site kun welarima ma sa yettay kunɗo ma sa yettata kono wallahi ñande be ñande arsika ma on arati ko Allah foti wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala nema kun heɓuɗen anden kaka Allah kun iwri en wawa heɓugol goɗɗum go sina hara kaka Allah iwri ko ɗum ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki no tawa e du'awuji ko wiyete kon azkaru sabahi wal masa jangeteɗi bimbiɗin e kikiɗe allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu walaka shukru Allah kala ko wetanilan hande ma hiranilan immorde e nema immorde e ma e juuɗe ma foppu ko e maju foppu ko a woni Allah foppu ko an jonnila haysi ko woɗo woni sabu kono ko an falaka alhamdu no woɗanma yettoyo walaka shukru minen jarnuma kadi Allah musidɓe julɓe tedduɓe Allah noddi jiyaɓe makko ɓen ka deftere makko o wi e suratu shura jiyaɓe makko ɓen tigi o wi walaw basata llahu rizqa li ibadihi so yanñuno wonande jiyaɓe makko ɓen wonde a taskoto si satti ha ndara toroɗa Allah yo Allah waɗe ɓen noon walaw basata llahu rizqa li ibadihi hara yanya Allah yanyanno jiyaɓe makko ɓen tigi tigi arsike on wola bahaw fil ardi woɓe bewayno bewgomol no yehi fewoji boyi no wawande hara ɓe heɓatano taw tan fi juulugol jemma mano gasa hara si jawdi ndin ɗuuɗi ɓe wawata immade jemma juula mano gasa si jawdi ndin ɗuuɗi ɓe wawata horugol tenen e alkamisa ma ayyamul biid ñalaɗe daneje ɗen ma si jawdi ndin ɗuuɗi ɓe heɓata julde jama fou si jawdi ndin ɗuuɗi si hajjoyama nde wotere yillitatake si jawdi ndin ɗuuɗi occupation on ɗuuɗi ɓe heɓata hitande ɓe hitande waɗoygol umra ka lewru sumaye sabu no hande kadi programme ji ɗin ɗuuɗi magasin ji ɗin ɗuuɗi compte ji ɗin ɗuuɗi boutique kaji ɗin ɗuuɗi leyɗe ɗen ɗuuɗi hectare ji ɗin ɗuuɗi plantation ji ɗin ɗuuɗi ha jemman fof ko joɗagol calcula ɗum ɗo jonno wosi Allah hino yiɗuma wonde gonnumo watta walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha o jonnete yeru embere hun ko wawata surrorade a wirtotako Allah wirtata jiyaɓe makko ɓe Allah ko surroɓe ko sattarul uyub ko surrayɗo ayyibeji jiyaɓe makko ɓe seede muɗum bani adama nde no yedda Allah o nde no yedda Allah o yeddata Allah yeeso yimɓe ɓen ko o yaw o suuɗo yimɓe ɓen o yaha yeeso Allah Allah inna illa o surrama ɗon ko ɗum si boni ɓurɗo e hulɓinade on fof ko sa suuɗi ka yeddi Allah ha a gayni Allah surrima ha gasi wiyata bimmi fillitanoɗa jama on ko waɗuɗa kon ɗum ɗo hino satta e subhanahu wa ta'ala o nodde to inna ko ayyo jiyaɗo am a surrila miɗo wownoma wirtude ko ayyo jiyaɗo lam a surrila miɗo wownoma nangude ka wonɗalan e yeddude ɗon ma yeddirgol nema an on ɗon ko fiyon no yiyata wiyatata bimmi no wirta hoorema musidɓe julɓe tedduɓe tawi mapo fi arsike hande noon hewtani en ka tawata goɗɗo sa wallindini ɗo euro e dollar e diina makko kan o ƴettay euro e dollar on o yeeya diina makko kan musidɓe julɓe tedduɓe wallahi summa wallahi wattanen hakkil moƴƴa wallahi mayde nen nde konkata si nde ara ko mayde nen nde konkata ko fewndo ka azanda ma o hattini e heewgol programme ma hattini e ɗuuɗugol mi hajjoyay mi waɗoyay umra mi sooday leydi mi darnay duplex mi waɗay oto mi waɗay ɗum ɗo ka hattini e ɗuuɗugol ɗon ko ɗon malakul mawti arata o taƴita yeeso ma
kanko non si o ari o yiltotako kanko tun si wona kanko e wonki hummako yiltodata ko ɗum Allah ini Qur'an makko si daymayde nde ngari la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un si nde ari wallahi a wawata wasiyade goɗɗo go a wawata kadi sa alano ka ɓeygurema wallahi a wawata yiltade yo Allah okkan en fof meɗen battane moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe tawi hulu fi arsike hulen fewnɗon fi o réseau sociaux mi wowla mi fillito kala ko naaduɗa ka réseau sociaux ɗo ɗum naati ɗum yaltata mi tori Allah yo Allah yaafo oustaz Chérif Mouhamadou Chérif Ordohan yaafo waɗa qabru maɓɓe o weendu jeyandu e weenduji aljanna yo malaikatul rahmanu jaɓɓoɓe yo malaikatul azabi woɗɗitoɓe yo Allah waɗu qabru maɓɓe on hatte haka gite maɓɓe wawi hattoygol hande sa daari muhadaratuji maɓɓe bayanaji maɓɓe ɗi ɓe waɗayno wallahi ɓeɗo acci ko wiyete kon sadaqatun jariya ɗum ɗo hino ɓuri si tawi goɗɗo acci ɓaawo muɗum ka hoynata musidɗo ma ɗum ɗo hino ɓuri sa acci ɓaawo maɗa ka mawɓe ma hoynete ɗum ɗo hino ɓuri sa acci ɓaawo ma hiɗa hoyna ɓiɓɓe ma yilto ndaroya ɗum ɗo hiɗa hoyne ɓiɓɓe ma yilto ndaroya ɗum ɗo ɗum ɗo hino ɓuri si a acci ɓaawo maɗa ka wonɗa e amude a sonnajo yeƴo yeeso aduna Allah on fow ɓiɓɓe ma janɗoya goɗɗo yaltinoya ɗum ɗo hande a woni nayejo a woni hajjajo a woni alhajjijo a woni tedduɗo ɓi tedduɗo a woni joma israɓe ɗum ɗo yaltine ina ko hon woni ko hajje kaare ni ta ndaru fewno no ɓe wornoy ɗo ni ko kamɓe ni no musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah okka on battane moƴƴo wattane hakkil musidɓe julɓe tedduɓe o aduna wallahi o ɗaynayi ko wiyete o ngal cellal ngal ɗaynayi ko woni waɗi ndiyen piiji buyno ɗo ko sabu cellal ngal fewno ɗo waaliɗo ka labtane hino hakkunde gurnan e mayde waaliɗo ka labtane hino hayi no habbi operede waaliɗo ka labtane no waludi e koyngal gotal waaliɗo e labtane ko wonɗo e fofirde masinji waaliɗo e labtane no wattane ndiyam no wattane ƴiƴam ono maapi fi weli foti haaju o hino e cuuɗi haaju o hino e otoje haaju o hino e coñci haaju o hino e anniversaire ji haaju o hino e organisugol haaju o hino e yahugol boîte ji wallahi haaju makko ala e ɗum ɗo sa landike mo hande kala ko o mari si innama yo ƴette fi yo hettu cellal makko wallahi summa wallahi haray mo wakkil ngal cellal ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ni'matani maghbunun fihi kathiru min annas nemaji ɗiɗi Allah no jonni en jamma buyno welsidi e majji wattanta hakkele majji no tawa mum koko wiyete as-sihhatu cellal wallahi cellal ko nema sa yi goɗɗo no wajade ko cellal woodi sa yi lanɗo ko cellal woodi sa yi marɗo ko cellal woodi kala ko heɓuɗa e jahuji si cellal ngal manki a innama ya ƴettu konko jogiɗa ɗon jonna coggu cellal ma ngal a wakkiloto ko ɗum cellal ko nema jonno musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina si tawi Allah jonnima cellal aɗa utilisari ngal cellal man fi Allah jonnima cellal a utilisari ngal ɗo fi makko a jonnima cellal a utilisari cellal ma ngal a gollitirari cellal ma ngal fi ka tawoyamo jango ko honɗum innoytamo sa tawoyimo jango musidɓe julɓe tedduɓe ma miji to ɗen seeɗa nyande goɗɗo waali e labtane yahaɗo urgence ɓe wallinoyama hiɗa wondi e nawnare yo Allah ndikkin kala nawnuɓe nanda ɓe nawnaɓe siɓɓe ɓurɓe ɓadade ɓe fof ara ndarama ha gayna mo be yilto hoota antun ka dankun ka labtane goto walodata e maɗon ma si hewti nokkugo forsa ha goɗɗo waalo takko ɗon yawi ha ɓe inna ko nawnare raɓayde goto walata ton fo hewtitoye ka waliɗa ɗon fewno ɗon a iwari tawa e aduna
kuna woni e chambre antum médecin ɓe ɓen docteur ɓe hiɓe ndarirde maga caméraji to si tawi hino siikude e sino señƴude ko ɗum mbimana si tawi wonki hunko hikun ɗon taw ko ɗon ɓe darira e maɗon ha ɓe innoya ɓutti ka waliɗa ɗon fewno ɗon nanene waloto takkoma wona baba ay warele e aduna wona ɓeygu wona ɓiɗɗo ko walodoɗa ɗon koye miijoyi ko fewno ɗon wonɗa e artirde ene simi maayi fewno ɗo ko honno ɓiɓɓe am wata ene simi maayi fewno ɗo ko honno nenan e baban wata ene simi maayi fewno ɗo ko honno sonnajo an on ma modibbo an on ene simi maayi fewno ɗo ko komi acci ɓawo am ko honno ɓe sendirta ɗum ene simi maayi fewno ɗo ndi jawdi ndi mi mooɓi fof est ce que hara ndi hino laaɓi ene simi maayi fewno ɗo ko aljanna ka ko yiite ko ɗimmijoji tun wonta ka hoorema kono yaha ɗon toroɗa Allah ha o dikkinama ɗo yalta fuɗɗitoɗa kadi ko wonnuɗa e muɗum yawma yatazakkaru l insanu ñande neɗɗanke on anditata o miijito ma sa'a konko o golli o inno e nokku goo neɗɗanke on inni wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawmaidin bi jahannam yawmaidin yatazakkaru l insan neɗɗanke on o waaji toto o jaɓay nden ñande ko wano e waajede kon kono ɓeni wa anna lahu zicra kon to waaju ittiranta mo ko o heɓata nden ñande ko waajo mo ko ɗum o wiyata ɗon hande kadi hara lanni lawade yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati bone am hanino jaka hara mi ardinanino hoore an kom fewno mi wuruno ko moƴƴi si goɗɗo ari wuuri Europe ɗo duuɓi 10 duuɓi 20 o gollari o hewtoyi ɗo lagine tawi koyo wontu e luwayerum kadi koyo bako goɗɗo kadi ko woyna jaka mi woni Europe mi woni Amérique jaka mi wakkiloto no mi golla mi heɓa kami naata mi senda hoore an e luwaye ɗo hino wawo rattrapade sa heɓare Europe ma Amérique ɗawa heɓoyde lagine laakara noon mo yehi artata yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati hanino hara mi ardinino ka gurnan an ko moƴƴi mi wuuri duuɓi 60 mi huura hunjaaki jusu goto alquran 60 ans miɗo jogii ɗum fewno ɗo hara mara jusu goto hunjaanuko quran hiɗa mari duuɓi 60 a wata firude jusu goto alquran hiɗa mari duuɓi 60 a mara hadiseji 10 selluɗe ka hoorema hiɗa jogii duuɓi 60 defte figu e ɗuuɗude hay wotere nde wawɗa firgol ala amari duuɓi 60 deftere tawhidi hay bajjere hay usulu salasa o hunjaaki musidɓe julɓe tedduɓe sa hasibi ɗon hoorema an a landitike hoorema ɗon si Allah darnoyima ayle pellete o darnete ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki allazi la yantigu anil hawa ɓe wowlirta mbeleɗe wa in minkun ala hay goto e meɗen illa sayukallimuhu rabbu o yewtido e joomi makko so landike makko ayyo abdi ya abdi ko ayyo jiyaɗo am maza qaddamta li nafsika ko honnum ardinannoɗa hoorema e ko moƴƴi ayinnayi mo miɗo mari hectare ji 3 dibreka ka miɗo mari hectare ji 3 kabelen ka miɗo mari hectare ji 3 e tereji kuruya hara ko fiiɗin Allah addirnoma ko innayma kanko mi tagiranoma sina fiyaro wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun wallahi o addirari no sina fiye rewmo ko addirno en kon e waɗi ɗum no secondaire ko addirari en fi muɗum kon e waɗi ɗum non priorité hande kadi ko hanno no wonde ko contraire on ko addiri en ɗo ko fiye rewmo kala ko wawi yadande en e diina kan wallahi haray hino moƴƴi kala ko tawata wata yadde e makka koyo walline hande noon ko contraire on ɓiɓɓe wano ene wuuriɓe occident ko jaaɓodirteɓe ka hoore dambugal nenejo no yaltude babajo no natude ma nenejo nadde babajo no yaltude kono ɓiɓɓe ɓe fewirta nanene ne'ata wona baba ne'ata ɓiɓɓe ne'i hoore muɗum kono ɗum wonoyta résultat ndaare fewn ɗo muskila probléme janomo ɓurɗen e jogagol ɗo tentini enen wowlayɓe ka haala kami woni e wolde ɓiɓɓe no woni e yaltirde e diina ɓiɓɓe no woni e murtirde
hatta ɓe murta hay wonɓe heɓude tan fi wawgol newugol ɓiɓɓe ɓen hino murtude wona noon fere ɓe jogaki tan hande kono euro e dollar heɓorta tun no ɗi heɓorta woyo heɓo koyo konton heewo tun no heewiri wo no heewiri si kutiɗan tan an on fop miɗo wakkili kono be mi memaɗi si tawi ɗon a mooɓi ɗiɗo fuu allah landitoyke ma no fii ko ardinaɗa ko halfinaɗa ɗa ya ayyuhallazina amanu kono yo gomɗinɓe gomɗini allah gomɗini malaika gomɗini no laaɓe gomɗini ñalade dargal gomɗini kodduriye gomɗini maya immeto hino wooti allah inni on qu anfusakum mitorike on dande wonkiji moɗon immoɓe e yiite ɗo waɗandi a yaltay ka suudu subaka juulaka ɗum nde no juuloye harnange fuɗi sabu ɗaɓɓugol nguure ɗaɓɓugol euro e dollar ndeɗa hewtita fana yalan sara feƴƴi yowonu ñallal balɗe ɗiɗi balɗe tati moko baaw anduɗo pellet wuuri mayay habbiɗo qaboru a heɓari julde jama hay wotere ka juulirde wona sabu nawnare ko sabu ɗaɓɓugol aduna ko be aduna heɓo allah innina wa ma hadihi lhayatu dunya illa lahwun wa laib wo ɗan gurnan aduna wonari sina fijundaru e weltinare wa inna dara al akhira wo wallahi no galle lakara ɗen lahiyal hayawan ko ɗen woni gurnan tigi kono inni ko law kanu ya'lamun o ko so tawi hara hiɗen anduno en anda si ɗen anduno ko ton ɗaɓɓayno ɗen ɓurnaɗo tagi fo on o wiyeteɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam mo anduɗen goto adotako mo natoygol aljanna oɗo o walino e gatal ha batte gatal ngal waɗi ka kuupuro seydna umar yi ɗum ɗo satti e maɓɓe ɓenni muhammadu sallallahu alaihi wasallam kisra e kaysar laamiɓe leyɗe jale no sayni états-unis d'amérique a yinni albanie france australie london siga ɗe leyɗe canada leyɗe jale ɗen ɓe lamɓe hino waalo e danɗe e moƴƴinaɗe kanŋe e kaalisi fa anta khayru khalqillah ko hamɓuri moƴƴude e tageefo mo fof hiɗa waaloɗo e gatal ha ɗum battinaga kuɓuruma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe moosi ɓe inni ya umar koyo umar alfaruq ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah ene a accata ɓeɓe ƴetta aduna on tun ene ƴetto e lakara on ko luttata kon wal akhiratu khayrun wa abqa wallahi lakara on ko on ɓuri e moƴƴude ko on kadi woni ko heddoto aduna ɗo ko hulɓinori no woodi woɓɓe ɗo ɓe heɓino ɓe huurira ka ɓe huura kono si tawi hara hino luttayno hallayno ɓe neminike kono so ndaari musidɓe julɓe tedduɓe o amir katar feƴƴinno e ɗe balɗe so ndaari biographie makko histoire makko ko acci so ndaari ko honto o wallinoya ndaron ko acci ɓaawo makko kon hande et la vie continue wallahi musidɓe julɓe tedduɓe en waɗay ɗoy ɗaɓɓen ka tawoyen joomi meɗen anditen tummi darnira yewtere anden ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisi selluɗo lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba wo goto e meɗen ndeya teppere tawoytande e teppere hatuma nde o landa fi piiji nayi an ilmihi gandal makko ngal si heɓino kono jangannoɗa ko honno gollitirɗa ngal wa an malihi jawdi makko nin kadi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ko honto ndi heɓi ko honto kandi dépensa wa an umrihi gurdam makko ɗan fop koye hoore honnon ɗan feƴƴi a waɗi e contrat ndi joni 40 ans ɗi wurɗa ɗi 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans ɗa wurɗa ɗan fof ko hoore honnon ɗan feƴƴi waɗa kadi wa an shababihi jeunesse ma on fewde wonɗa paykum siga ka fewni ɗon ɗoni suka cukka yagal magal ko immaniɗa wohhiɗa wawi hay gaño ma hino falama ene o shabab ma ko on to feƴƴinɗa ɗe lande ɗo nayi mo be men yo prépare a jaaboyde ɗeɗo si ndeya teppere tawtoya ndeya mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah okkoren arsiki hara mo yaaji mo ɗuuɗi mo dagi mo waɗa barki yo allah dandu en basal wirtay ngam kono joomi amen mi torike maka e dandu men ngalu bewnayko
ngalu singo bewna e dandu men basal singal wirta kadi dandu men mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on sabu teddugol nde nyalande nde wonden do e mudum ko honde nyalande wonden do hande ko nyalande alarba dum ko nyande didi sabbordu donki nyande didi sabboru donki ndu lewru do ino tawa e lebbi hormorteedi din sabu teddugol ndu ya rabbana hokkumen battane moƴƴo Allah sabu ko wadda nduɗo e lebbi hormorteedi din kon ittan men ande e sonja e sohla ko woni e nder leydi lagine hoore ɓiɓɓe lagine Allah min turorima sabu teddugol ndu lewru sabboru donki hande ko ɗiɗi Allah mi torike ma kala ka julɗo aani e hoore aduna Allah on faw ala wawɗo ittande mo ande ko jogi gon ka ɓernde makko sina an Allah Allah mi torike ma ittanmo kala ka julɗo nawni sabu teddugol ndu lewru ndikkinmo ya rabbana marɓe ɓen fopp ya rabbana ɓeydanɓe hiwaɓe aynaɓe dandaɓe waɗanaɓe barki e muɗum kala ɓe jogaki kanga okkorɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki harana jawdi bewnaydi musidɓe meɗen sukaɓe meɗen miññiraɓe meɗen wonɓe e hoore laawi ɓen faalaɓe lummugol Allah mi torike ma lumbinɓe e hoore jam moƴƴere innaka ala kulli shay'in qadir musidɓe julɓe tedduɓe mawɓe meɗen tedduɓe mawɓe Fuuta Jalo jibinɓe en e nder l'islam janni en l'islam ne'iri en l'islam ɓe wurni en e l'islam ɓe ñawmini en ko dagi Allah mi torike ma kala faatiɗo e maɓɓe yaafo ɗum okkamo aljanna Allah mi torike ma luttuɓe e hoore gurdam ɓen ɓoyniɗo en e maɓɓe Allah hiɗa yiɗi torede sa torama kadi a foɗi a jaabinayi Allah mi torike ma okkumen battane moƴƴo Allah a fodi men si a torama tum pellete a jaabine ko an inni kadi tore men ko an inni kadi kala mawnindiriɗo e toragol mo kadi o naata yiide jahannam hara ko hoydoto Allah mi torike ma ndu mortaldu ko ɓe ɓiɓɓe fokkiti murtugol yalta e nder diina l'islam Allah mi torike ma artir kala yaltuɓe ɓen danda kala mo yaltari yaltugol danda men dandana men danda kala julɗo innaka ala kulli shay'in qadir Allah heferɓe jibinari men Allah mi torike ma dandu men min jibinde heferɓe Allah min murtari e juuɓe mawɓe amen Allah yo Allah dandu men min murtude ma min murtirede innaka ala kulli shay'in qadir neniraɓe meɗen wonɓe Europe wonirɓe Afrique wonirɓe Amérique Asie Australie mo bino jogi ande fiiɓe ɓiɓɓe Allah ko a wawi fewnude innaka tahdi man ahbabta nokoɓe innira innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allah no fewna kala ummoyi Allah mi torike ma fewnu men fewnanamen Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira